na yebe person finfini ho baby na yaba Ismail de no so ye wi a na yasan ene no ato so obapa mame ema wo ache na promote sen pa cha po ye odabre mu nso pa cha nyame adom ye de nyame ase odin e frame Joyce Nyumehia Joyce Nyumehia okay Joyce free ne ba ye me free Accra okay edi asem ena ode ba se yemwa me di masamba se me ba ni papa ye police ena ofrim ena abusiafo no ne sister mo se onsie ni papa no no ye akwara omu koche ni niama obenya kese ena ampa omu ma me 4 million ema me tuya 3 million inti yesie papa ni wie ye no mudi ye ba headquarters ye behwe ye no na me ba no ni dinim abusian dinim ni yire nso a tini ho a owu ye nso ni dinim ena police for maya na omu wo ho no omu ka kire nkwala no se munye ho bibi ena omu ankasa kwotiti se ne omu pe na ye di dru police ni ba no no si omu de no ontimi nyira so fa anya adwuma enye saa na adwuma bese ti ye mfa nkoso manya high court ena omu me ye di koye nti ye di koye ye dru ho no omu si asa na ombe ye krata na maye no omu je 65 million na ebusiano nso onibi na me ka kire nso yo me bla bi wo ho me ko ka kire no na so be boy ebusia na ebusiano si yo me ko ka kire na ho na me koye me ko to me bla no wo fie na me di tu na no si yo oni mi beba high court ho no abebusa ebusia panyin se mi ba no benya bia obeboa apa obebusa no ka kire no so mi ba no obenya bi nti obema ye 20 million ni enfanye krata eno di ma ebusia panyin ni edi call police for man ho eno mu ko ye krata nti omu ye krata no ye ko dru judge no ho no point a omu ko ma percentage a omu ko ma mi ba no na onu akonya 18% na chere se ni de na akoye kese achen nti scan omu di ye di ko ye krata ye 20 million no omu si omu nti ase nti mi ba ni nti ene ye di krata ni ko court nti mi nko ami ntua 20 million no na first no na mi si da bi e kire na mi si yo mate nti ye di krata ni bra headquarters no eno omu si krata ni nye ready sa ka na da ho nti omu anya ni nyina nti e ho no na ekwara no si omusa ni mi beche de aka no beti kese ama mi ba no na wanya kese na mi simenti ase omu aka na mi si yo mu de mate munye nti omusa beti 5.9 ma mi ko bo obosia na mi di ko ma wo mu nti ye di krata ni ba headquarters no na ye omusi ye sanfan ko somanya ni ensanko sua at David ye be ye ni nyina omudi ba ye no musi ye miensa omu kan ye bom nti enye ti ye san ye ni separate ye sanko ye ni separate ene ye di ma ebusa pan no di ba na odi na kwara ba ko kan no no mudi koy nti odi koy ye no so odi krata no e man nti ye wo ho a omu nko office ho na mi nko amadi akone abasa ti mi di krata no ko office no mu koye a omu sa ka we na masa akosomanya na makoye nti omu ya ade ne saa no no mu san di krata no foforo ba se papa ni ba be ma ba ko ni de no gise wasa koye ade foforo wa krata no nti oba ye no na sika ni ho na okoye ti ni sister di sika ni mame na ni sister beji ta ma oba ye na sika no so ni sister beji no ko afi de wo ma biom ye hunu biom Oma na mi bankran na mi beton pure water kaka na mi bu akwensa no 7 million na mi di to mi phone so iti mi call so manya na ko ka che lawyer ni sa assembly ne da ye ni mu ni iti obi asi abema no ni krata ni hunti na ye nti mi nko jiskan nti ye bende no si obeye krata na mame na 7 million mi pa ni cho no si onti so
nti mi ko fie no mi ko dwe nam se a ska na ma sisa no mi fa nkoye na yenji ska no na mi nya bla no 20 million ema no na mi ko ye krata no na osi mi oye wie no osi gise mi sa ko hwehwe no e di ni ba headquarters mani besan na mi see you nti mi ya wie ya na mi friend ni sister penyin mi ka cha se ma ye bla achakumate ni krata no akalo le fe mi di be ko ya di be ko akohwe no na ni sister ni ka cha so oni bi ni nuanu nso omu ni bi na mi see you ti mi ko asa mi ko bob sia ti mi ko ya na mi ko tu ma mi bi wo ho na mi ka cha no si o obeboa mi se maja mi ba mu ho mu ko mu wo ho no ha no ti obeboa mi no amma mi 5 million na mi fa nko hwehwe bla ni emeye na mi saka scan na mi metra mi ba ho na pa ma mi ni ma mi 5 million na akwara ni ma mi ba ko wo ba bia boy no wo na hwehwe na chiri kwa no so wo ho ba bia wo na mi ko ni chen ni ye ko ni ko hwehwe mi ko hwehwe no mi di ni bank ran anopa no mi dwale ni yakọ officer mi matwe na wo ma na mi flabu se panyin sa blai na ma wi a matwe na mi hu ni yo o si yo o be friend sister into o friend sister no si on de wo kwa wo ni krum am si na mi di su flare lawyer ni no ye krata no si mi fa krata no ko headquarters for na obi a mekwa akoto no bia mi flare no ni wo mu be kasa na pa mi ko e ofre wo mu no ni wo mu kasa nti wo mu ye krata ho adwuma wie no mu se aka satam no so aka court order ti mi ko jimra ti mi ba na mi ko five sapanyin ne ko ji court order na ya sandi krata no ko ye no mu si ye photocopy no mu pe original mi be flabu sapanyin mi ka kire no si krata ni bi wo ni ba no ho to obefren ofren say omuhia krata no family so ntimi mma na obusapani ka chance yo sadia mi di obema me abetwa no wo medina na mabeje no si sa on pemi manim send ni nuani mu bidia obema omu na mi manim pade on pemi manim se mi meji krata no ni bani bi ni manu bi okay nti o kan sa na msio yo sanka wo plan ya onu wo wakase amu wo circle ti sanka wo plan ya metwa no wo circle nanka wo de ablame na wo si wo mpemani mu de on kan kire ni manu mu bi na omunkoje nti mi wo ha na ni baba ko ye friend padi o ka kire mi se akwaji krata nti adichi a ye hia wo headquarters ye ko ye yankoto officer no officer no we pie ye twena wa ma ne ko na osi na adichi ye beko nti na adichi ye no fra mi say ye beko mi si yo di kan ukwa na wa fra mi si yo mi koye mi duru ho na mi fra no si yo mi ba mi wo ho na wa fra mi wo ho mi si an mi ba oba mi twen kakra na ma fra no u ba osi an mi ba ma transisa wo ma ena mi busa officer na se no musi officer na ene o majuma yo enya mi fra no se wonyafo ka na won sign na mi nko ma fra ne sa won fa mi ko mi su mi ka se bia wo ba na mi twen na akopim 11 mi ko ho 9 na mi twen na akopim 11 mi fra no su won fa biem ena mi sori ko mi fie nti e kire no mi sori ko mi fie no ena November no ena mami no November no na papa no ni sister wu ye na ye police ni no mi kru no ni sister wu ye na ye ko ye November no ti ye ko ye November no bra na o kan so on pemani mu ahwe no mu ni ba ni mu bi ba ye no nti mi wo ye na se no ba nti mi ba ni sister ba ku mi ni ti ho di nkomo na mu de o mu sam no mu ko transe nti wo ko mi ka cha mu se krata na blani hwemu no so won humi at David afenso passport picture ne dia mi wo bi mbe fa ko ne aka at David no so yo bebusan nti wo ha obusan no ofra mi se mi mra mi ko ya osi niama no saade no wono enini ho na mi si yo ena o ka kire mi se enye mi masede se mi di akonia ba wo krata no na ye wo mu asede na ye wo mu asede enti me pese mi hu se se die na esi
sesi ade me pani se omumi enko office ho ne enko gisika no na minya bi ma de obo bosiane di ma me nko he headquarters ho efa headquarters Accra headquarters police headquarters na yenko gisika no na minya bla ni 20 million na omusi mintua no na minya ma no nti akwara no so se sami ma fa ahombrase amekoto ampa ne chewa akwade he dia saa obusia panyin di saa akwara na sinana mu se so oni ho a onu na wo ho ba se obusia panyin ne wo ho obusia panyin ne wo ho se obusia panyin ne wo ho dia so onu na hweye bibia because was se wonu ni ho a akwara no na wo ho ba obusia panyin wo ho wo ho nti akwara no so se ma fa ahombrase amekoto ampa ne chewa misanka skani ne na misaka adadie bone na wo de aye akora no minya ni hwi enti na wo so bisa o ka se wa fa ho brase amepa ne chewo a na wo bisa ne se die na waye mi busa no wo ho se de na maye o eno ye papa ne ba ne bia akora no mi pacho o ye papa ne ba ne bia mi pacho okay but ono ye pani nche wo ba no mi ba ne de o mu nyina aka akire no no oh okay na ne no wo ware no no de no wo ware no na nsenya no ansan wo wuo no ono wone na anwo mi pacho an wone na anwo ba mi pacho an okay enti no nia wo se bepa ne chewo no wono ye papa no eba ne yire pani ba wono so ye papa ni ba so wono so wanwale ne yire no sa maame no sa de o se bepa ne chewo na ba mu ono o se bepa ne chewo maame ene wo hwan na papa ni din kai ware no ipacha oni ni tra asana mini papa ni bewo enso na minimu wom maame ni maame kra minimu no na papa ni ware omo maame na wo koka ho ana na papa ni omo maame ye jai no oni na ajai wo ye sure so oni na jai ni pacha na kire kra oni ebi mu betran okay enti no abusua pani ni wo ho na Edmond no esebra na bepa ne chewo okọ abusua pani ni nim akoka kire ne se Edmond say agese wo bepa ne chewo ansa na de obeye no waye ama wo ba na nya na Agyapade efa na wo so nim bone a wo de aye no enti no mbisa ne ma wo mi pacha mi koka kire no mi ko ho na mi koka kire se ne ya be hia wa yie na se no akwara ne se mi ma fa ho blase hello hello Meba. Hello, Edmond. Hello. Munti umuka kanchira no ansa branti ansa me yede na tru. Na papa no woni no etna mfie sen. Minini try anche bia na nyisen bae. Nti mi wu ya no meni na antena bi adi tina wo ye on na antena de na hu ye okofa oba afoforo eni ni betran na chese wanye ho ade kura dabi enti woni no empra twa kwantue na di sayansa na wo so akofa empra afoforo mo agya na wade tama mimi nyimu no na wakofa oba afoforo enti mimi kofi ho koya ade ma na bia bibia na masako mi fie enti woni ni shine na di sayansa wo fefro minini shaye no anche bia na me fa efuru no okay na busuafo nyina animo me pacho ebusia panyin ni yire mpoka ho no otu me ba ne din oh okay I see enti ebra muja ye no na oba no wanya sen na kire se tama mi wo wie ye no mi ba ne ho ye ni ho twa ye no se ne oni mi tra ye no mani anji se mi sani ni betran bi nti se obe frame a mi nko sani o etremodin obo mi no wa nhwe mi papa nti akwara ni swampo o wia na maja no ho na makoton ade na o nhwe mi na nti a kire no o pese o san krokro mi se ye ntra na mi si da bi sani o ye ye no mintimi ni ntra bi enti wuntumi ne ntena biem na montem but tema montem tete nyina no oba ne de na ohwe no no ye na sede seja na tama ye temu tete ye no pese ohwe no na midi ni ko wajo na obe ansa na obe hwe no nti tama
afi echire ya nani ba no ho so de no ohwe no no ma ne bosume bia no ma ne chop money. Okay, nti ebra police ni friend say ukuru Agyirako ayete somewhere. Agyirako Agyirako ayete somewhere. Okay. Hello. Hello, Edmond. This call is being recorded. Hello, Edmond. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Bema, what you saying? Okay. Yeah, that Krista say. Me patron no pay your friend when you're born na. Your mommy be a friend of Joyce. Me say, or your woman me anasa. Na or say, mo papa free mo na or no papa so ewo ba. Inti Agyapade kakra ni sika kakra wo ho no. Wasa ne ba no nya bie. Wa won kra atwa ho court akoso affidavit no ho ne ma. But we say why your bonnet, I just saw power chawan sana, what to me a be a quemo manebano, to me and a chefa. Near per se, I say, bonnet ben, why you were not, yenina, ya pacho be a mano. Me pacho, me, on yami bonnie be abunabusan is on my casada. On my casa once a pet, you call me auntie, you know, me casa. In penny for if she wants to do anything, the uncle through in penny for no, the last time. Or my police in any frame. Me fear Kwatana police headquarters or no one police station on one back. You can call the policeman and ask. Me fear or police station on police headquarters one back or no man Ankasamba. Since then, Minty she be any somebody are criminal. Okay, now we say a year be as no Kasa ye a dear some now no kai. Yen nana na kata emianum ni nana na kata Fadia wo Agyapade no ho na dia bibi amwo Edmond na mo kasa dia fade ho. It's just a family issue and no more can want and me I wasn't part of like me man ko hu minim efi okra so say ye ne ba ya me ko bi me sister penny na de me ko. So if she has any issues on your monko daily and the other time no document ne na wo me ho. And I'm beji and I'm the command. I don't know what happened. And I'm answer the document now, Granny. Yeah, a year dear one document, Bemena. A Agyapade and Sikane police headquarters document. No more the buy. That is it. Okay. Now, me pacho, now we say documents no war no neho and a sign bow ho. I'm beji command. And I'm the command me cousin back, mini abaco prince, and a prince and so answer the Granny. So the document is here. If she wants it, make it clear. That's all. Documents na mujina so dia kwaje sesika no ana. Enya me nkwa na mijina so e yenkwala ni nyina document. Okay, enti emu yanum ni nyina mo yesen na hwan na di mutintima na obetumi akwa ne ho na wa chechire ni nsemu. Obi di mutintima because me time my papa ni wu I wasn't there. Inti me later akra na omo ba police headquarters and omo be catch them. So minimum obi a start the process no. Na wo ka se empanimfo no wunuanom mpanimfo ni bi wo ho na me pese me hu se empanimfo no ye hwan ne hwan a ebia wo betumi aconsult wo mo me pacho she knows who are be consulting nti on consult to mo oh minim Edmond to bo ase wonsi ye kasa boko wonse se ebia wonim wanka won kasa wo enti wutumi ka chen se oh ebia Joyce kwa so mesi ho a ebia ke betumi aboa no me pacho onu oni mo kura na obehumi me just nansen papa ni wi ya no mo behumi na munuanom no mododo ayesen me pacho busa no obetima akira ha onu ne de so one wo papa wo baako na mu amaka no mododo ayesen sa na me pa kire me kire me papa mba ni nyina me to bi di baako na me so me wo me baby so what onu no yaba see whatever she wants to tell you no obetima ka kire mo oh okay na just say one kasa pra no wo papa man mu nyina no wunya hu na bra wo papa wu ye no e kire e mama ni nyina ma mehia wo papa free mu na kire no ebusua pani amfre ma ni nyina ama ma mehia se dia e bia mo papa free mu nti e ma no mo papa we ni oja wa kire mo anhia ono pade ba nti mo busa ne se o di omo chase Agyapade o se de be na me wo ho ana
me say wunya to wase em Akoma ko fom a enka you understand me very well because the me be someone no na me be say o say enuanom no modoso na wo papa free mo no so me ni majapade a wogya ni sika ogya wo akire enti nke bia de wodi mo papa de no ebe fre siblings ni nyina na mo hia no akire mo say bia wo papa ne krata ni weni ogya ye de me bi sa ne say abusua pani afa nuanom ni nyina mo hia na me touch to say me as papa no kra me na me no it was later omo ka chem say papa ne wu ba ne ya se kwa me na me ni ho nti omo nkokoche omega pade no I wasn't part. Oh Agyapong no omo che anafe no omo good process so be che omo che dan no ne ba dan no ne ba obi dan no omo che no ne ba obi me kura me ni bi ono ne ba no ye keto anu kwa mo ma ne dan ni bi me I've never been part of the family. Oh okay. Tama me papa tia sini na I wasn't there. She never knew me. Ono no ni me to say me papa free mu ya issue way by. And no crown be who me police headquarters. And a man who me for the first time. None of them. Ono ne ba ne crown me family ni hu ne da. None of them minimum bia. Me sister Penny in Penny 4 be 2 or 3. And a minimum. Inti me papa ewu ye and a mami ko hu mu nyina. Ono ne ba ne mi hu ne da. Inti ne ba na o kan wan sam say as I see a Koji's cabin at the Benjamin. I've not even seen the child before. Oh, I see. That is a Japan crowd here. Yachawi and to say, Yaka, yes, me minka home, Yamamishi. What am I? I don't know, man, what papa will be at them. And I make sure say, when the man was there, I wasn't there. Me meet Accra. And me mean to say, me now, and I've been there once, but Nancy, I quit and me call me papa. I know nothing about how me Japan and Sanyamano. Say we be BSC be more BSC more be wono na wo bo brother da enti won fa sa de ma no kra no akwa catch and say o me pa wo che wan sa na bibi ni ayede ama no. They know I am highly educated into no person me di police headquarters issues ni nim or they make police headquarters and police for ni frame me per time e call ho no me call ye no nwa mu no te ho no wamba she didn't even come there. And me, I'm a businessman. I have issues to deal with. Intimi I'm a Juma police scannichi de dia. It's on one casa not to one. She didn't even come there. Me da se Edmond, jina so kakra bi mame. Na me misa ma me say ne asam say, wo se wa ye ne boni nto o mepa wo che wo no efri hene. Joyce, mame. Din say ye ya. Wo se Edmond say age se wo pa ne che wan sana bibi ni awaye sana wo ka kire me. Na wo se won Nkansah okan ye okan wo wanim ana wo bi na bebo wa mane ya bi okan wo manim e wo ayie nase e bla de a oba be hu ni papa fie ni oni ni sister ni neti ho ene wo frame ni sister ni frame nti ni sister ni frame no oka cha mi sa wo si ayi passport picture ni mi activate at Davido said no eni ni ho eni ni ho no ka kira mi se enye mi masade se media akoni aba wo krata no ho na ye wo mo asade enti se mi ehia mi a gisa mi di ahobrase ebe koto epa ne chew na wo mu no sika ehia wo mi na sika ehia me ena mi ko bo ebusia panyine amane. Okay Edmond okay asem ya Joyce Ken. Hello Edmond. Madam, me pacha wo kaya asem ya Joyce Ken. Am I on live? Am I on live television? Are you talking to me on a live television? Hello, Edmond, wa mona mani say no need nkomo. Hello Edmond. Yes. Oh, what's so about wa mani? Why not you about my money? What's me ka? Also about wa mani say free Ezra TV. You be say no dey nkomo. Okay, say person need you nkomo, but he didn't tell me that I'm on live TV. Oh, the can say Ezra, yeah, we adwuma wa Ezra TV no dey. Na e was say wo hu no. Nti ye pese ye ni wudi nkomo ye adwuma wa Ezra TV. Wada Roma so mesisi say ni nti ye pese ye ni wudi nkomo. Hello Edmond.
Nitio. Okay, medasepa. Na me sure say enkomo ya mami ken wo kai kakra. E wa yie na se no. The minute man can say, Mammy no. Aha. Me, minimum no da. And I mean, penny. I mean, I don't know any issues I don't know about. Because somebody I've not spoken to before. Now, me, oh baby, and you talk as if some new issue. I don't have issues with you. Who can say, who person would be as a minimum? And I make a choice. People know what. My baby. A year nothing I'm the people in the brain. And I make my way out say, you are not the right person who be doing because one, you are not educated. Who could be a police phone be friend? A police phone be friend me. Say, and I make me braba who say, Waba honum. And whenever you go, you demand our presence. Then I make a choice. You are not educated, and I will ban you penny. Intinya botre. That is all the American. My sisters were there. My brother, I think a friend was there as well. And I miss it company for any catcher. Somebody catcher no. Edmond, papa every mono bear if you're saying. I do, and I make say me. I don't know. I was there. But what say? And said you okay, you are highly educated. Into what say? But what say? You know, there free mo. Into a free mo. How many years? 2021 and papa ni free mo. Okay, 2021. Say na japade ni nyina ya che awie akasika no. And I want so culture ne say when you educated and nti wontumi ne anemu. Now, when we say abusua no, ebia de or you educated eyewo. And so when na wo bedi anemu e de ama no. Ama wo mo. Ana mebo. I am not the only one who is educated. Okay, so say no. Why ne betumi? If not you, then who? Sebe ya wo betumi akọ nipa ne ho. Documents no wa ha. She can come for it. Na onfa nkwa eno de onse waka. Wonka say onfe ma no and there several times and waka say document no wa ha. She can come for it. But the me be say say obeji document no a. Ehine fa wonfa nkọ onfa ma hwan. Me pacho document no say me mfa no. On kasa wo se won fa document ne ma no wo mo so kra se bia bibi say but wo na wo kasa document ne wa ha o meje wonye educated on to me ne animo ene bia you are too busy ana we no no ansese we mo no kasa no wo kra papa no wo hyeda no ne nya yi senti e fa ho but e bia obi wo ho a obetumi akọ en wonim say papa wu ye 2021 as you are saying but 2021, 22, 23, 24, 25. And today a year not be ended. And Sikana wa so wa winim Ghana. So wa nti no yesi e cha na edwo. Prekonam ye rene show. Enti samu be ye process na magie a na magie na ntem. Dansa be da ho. E kira nko na fa hu ne ma ba bebre. Wo the document ne be ma no obagie a wa dawro mani die kwan so. Ofa akoma hwan. Me, I am not the only one who is educated. And so who? Say yeah, who's a wow crowd who can say, when you are no nyina crowd, wouldn't wo nyina. And he be crown or no so crowd, you are the back command no, aside one on him, and to what me chance of aqua brass mesewa, and can bet we are one. You can say, I don't know one for prince, beauty machino, I don't know one for number. Me say, Abusia penny di wo si na nam. Inti woni ho a wo na wo ho. Inti ni fa document krata ni mrew. Na me see you. Na me di ko ma Abusia penny say. Sanya wa kanie. Wo si me fa krata ni ma. Na sami ma me ko twa mpa wo chewa. Unko ji scan ma me ne ni wo kira. Na o mu sika ni hia o mi na sika hia me na me boy Abusia penny ama na me ka che Abusia penny say wo di krata ni ma o first no
Udi akoto wa ma office ho me di office ho akonye basa na waso wo ko twe wo office ho wo na wa nko ma minimu fi yambu office anu no ma wo ha enti mi ko bia no office anu busa no wo mu wa hi e chire kwa office anu busa se adamu mu pesika na na ofrewo e busa wo se mu pesika na 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 wo si woni mu se mi ba office Edmond wa ka hye ne se busia pani ni ho a wo na wo ho buka no se mi omukuro mu kasa kura metia na makoke busa pani ansem da be na me no busa pani ansem wo ka atwe si obusia pani di wo si anam obusia pani di wa cha ne na so e ka kire wo se busa pani di miti de be anam musika na ni mu na mi sika na wo me ho me ka kire wo se meti mi ayi abekire enti on say Edmond tie so me nya ba whatever the case is se oben papa no se na wo ba ne ho se na wo ye den wono ne ba ne sha mumu ne mpanimfo no anuafo mpanimfo no enemo enti bibia ni a mo na wase mudi a kire eboa ti mogi a ne nkuma no mo che mo bia anya ne de me pa cho me say mon frère ebusia penin no na o musa joy sen se da be no ka kire ni se mi onu di medi na nemu wankasa ye be fra busia penin no but the American na say Edmond ewiase no wobi nim de besi china wahunu obi nim china mu asem ye nemu nsori mu asem bra obi eni wo a wonim procrastination so moto okay ye bato ye be yese no we be no na enema afa wase enti ade na 2021 up till now muntumi nya ne ma na mu mpanimfo kwaji sika no although won fa papa ne ho de wo ye papa ne ba ebia sika no na wo mpe but opa mo kwaji a obenya wo de me pa cho utie me ono na wa betina na ni abre hu no oye dede no sika no ye che no papa ne che na ne ba ne di nka ho yen impenifuo no ene ye decide say ne ba ne ye ketwa it is a papa ni wona we gya bibia yen timi ndi nja no ena ye titi yen ye percentage so ene ye de ma ne ba no ampa waka busano ewo baby oteno busano wa country waka ni nyina wasemo tete mo percentage so ene de ma ne ba no wa yi kwaye wa fence ye kura mo ma kwakọ change dan bisane say dan na mo kwakọ che no ne banya bia na ne benya bi e o de rent me ye peni papa ne ma ne na me to so fourth in kwala nketinketi no menya bi mi mbuta obi ahwe o bisane say ma ko bisane say de nti na wo ba keto ani nya dan a mi nya bia na bisano enti yawudie bi wo ho se ono ne baketo no enya edan na wuya bi enti sa de sika ne nkamu ana me bo me bra I don't care me free in cry han konkotena so menya so edan ya o ma che wo ho ne mfa me ho mi mbuta obi ahwe o me so mi si me de nti enye single room o se two chamber hall no na meja me fie ho akotena sa dan ni ya bi on se bi wusika say yemisa me say dan no ne baketo na enya bi na wuwu ya bi ana no enti me bi say we enya bi ho yawudi enti ana then mindi ya mini obia mini me papa yere mo no obi e wa ne obu ska we ho asem kopim joyce no pe bia na wo mu wo bi bia na ha wo mo but onu so ti we ice water no woton so no enti abrabo no mu ade ma no se ne mu kwaje kwa ne ye 1000 cities mpo no obenya eja obetimi dia ye bibia Sarkodie na bia no so ti na me abre ho the last person who me so why is it that she's always trying to attack me say me ndi eni mu kwaje scan because onu say anya attack there but onu say bia wo na wudi animu a omo nsa betumi akesika no na me die eni mo nsa be kesika me ba chawane me mon kan tell say ombra meji document no oba omo frame na me wi a me frɛ papa no me frɛ busia peni say just the ma betra radio station TV station say radio station anya ne boni mu abema na wo so obaka che yesese bibia ni a nyina yenyina mu mpa uchobi me introduce no kwasa na me kaye so wo sese wa fomu a yenyina na nemu ni mpa uchobi ema no so na me kaye wanka so begu animu ase bema I am not the only child papa ne madoso impeni fo wo ho
and I am not going. Menko. Or to me about the document, not the police headquarters or police in any frame. I make a police in Menko. Bema, we are Christian. Putting in the radio station, Edmond, okay, sorry. Radio station, I'm calling it. Edmond, okay, sorry. Hello, Edmond. Akatino. Frère, one fan ho no one me papa no sika no wono wanya bi kra fan ho or educated or ye na dwuma on fa wo mo nti enka ho wakate line no bisan say okwa asore or ye Christoni and woman timu aye din say ye se papa ne baketo no omisan say wonya adan wanya bi oba no wonya adan say back singing room single room ni sister no wo fra o mu nyina so mu mla na yan cha dan ma onu wo si minim sa ne onu wo ka kire ebusia panyin ni sister no e no mu di dan ni hye nti ni nua ni mu nyina ebi mu o ma antimi amba ti ya ne ya wo so manya ho no e na o mu cha dan no e na o kire obia e ne do ba ne de ma no na ya di mi ba ne de ni ma na woni musika dodo da ho amount ne say minim percentage no mu community papa no free mo no so anya well yeah sabase na kira say yeah no mimi ba no ene abusia ni yire na oti ne ho de wuye no ni yire no ho ade onu ene mi ba no anfa ne din anhye krata ne wanfa ne din anhye krata enti yekoye no mu si gise nipa miensa we ni din ba krata ne nipa miensa de mi ba no ena ne yire no ena ne ebusia na ono ne yire no odi a kire de first hello Ebusia Penny Theophilus Ebusia Penny line na drop here sign friend bi ayi na wo kasa no wo say na yire na wo wa no asa wo free mu no ono kra no ni dinim wa nya bi ya wanfa ne di anhye krata nti ni ba no mu pe mimi dia mi wo akire hello Ebusia Penny me mo ha o na me pacho ho ye de no ye de Crystal say me pacho no pewie me no di nkomo kakra na ye nua ba bi e friend Joyce na oware Mr. Aite okay no worry no na wo free mo no em se no one ne wo baba ako sikasem bi a wo se ye kwaje ne ho nsensem na papa ne baba ako a ye friend no Edmond yes wo se wo de no atna wo na so enti wono na sese bibi a won hwenye ye pese ehun ne se eye no kresa Auntie Puti mi be me na metie o sese no na mi yare ena omusu omuanyi papa no ni man no omuanyi nti me hani over omunya ma omu papa no nyama nyina dia ma wo omusu se na mbeda obetu nyama yie no omuntu yi se ni yare nti ni kanu dim nti so di assembly ba ha no na enti me pacho wo wan na wode wachija no ankasa se bia se wo ho mfa enti asomese wo na mi yi wo se di animu na Agyapade no mo nchema wo bia nya bi ono kasa ni oni nsem yare minim sa wo yare o kasa akra minim enti de na me chense on se wo na wo yabusua pani wo yare untumi nya ne ma bi nti bia wo betimi appoint enuafo no wo ena di animu na chema wo bia nya bi wa appoint wo bia na se mi dama omunya ni pani ba ko me pacho no ye friend say ndi odi eja no omunya na ba e o tafa ni nyam di class kata no mano ni na mi di kata no mano on say ya friend ni ya ba ko papa ne ba ba ko a ye friend no Edmond na ye friend Edmond se won fa bibia enya no won fa ne ntena wo na so enti ye pese ye hu dia wo de ne tena wo na so ne ye friend no
only Bisano on tell me, dear one car, you know, near Joyce Casa was would not sign a nice one, ya friend. Ye friend Edmond, Papa ne babya. Edmond say, young friend was your penny because and you know crack. So would they were not signing when now so one shan to Tonyama. Ain't it I am Omumudia Henia? Let me meet me, Jansa, you know, I'm you. Yari, you give me Yari. Me patcho papa ne man winning woman in city. What more do I say? Yeah, Odia FM by one day. Papa, watch that one dear. If you want to be wow, Hoka or Koye, but would you win your bush your penny? And to me, so say, Bianca, bet me a chair, say, Papa, ne buy your friend who you quarting. One of them want some and answer. No one can change a padiano. Papa, ne buy your friend a German. One of them did not time and answer so. Side Dean in the airpay near Frenny Pacro. You see, you this FM no buy. I don't know one Bisano, Sena, I didn't call it. Papa said, what's here, me? Make sure say, ye be son. What boy, Papa, the Baba, quite friend Edmond. Your friend Edmond. Edmond, the second fair, you may be a share and son. It's in the Afra was a wine, I would the share and son. Hello. Hello, mommy. Good morning, hello. About Tampa, good morning. Pacho, it is Sister, don't me when you plan and swear. you. Pacho, Miran or Yari. Na, offer for Anamunya. Ni brab, ni manimu, Omunye. And then 50 years over. 50 years over 50 years. 40 years. Omunye. It is just no, or no, ne banu, or no, yakitiwa. Wa fa ahombrase ma penyi fono eti omo nyina ba just no so kan ho first no mira na ye dinim eti bibi akopepepe e na obe oyare ye se o ti me nanti e no fo ni bra ma ni mu nyina omo ba eti paper no ono just no so wa e na odi o Hanover nyema no ama o penyi no se a omo anyi eti omukwa na omuba ese sese omu anyi eti omu pese omu akasa omu bedi ade ni ti so nya ni sa grudge bi wo omu temo defena debio nya ni no so Metiasia grudge bi akweni wo mo ntem na eni banka wo bedi achi no wo makọ headquarters na wo gosensa no say nipa no wo hunu wo we wa we esese wo ko we wa we sese enti no na ke pese ye hunu say why na daddy e de ne tra ne na so abusua pani se won hwa kire ma no sanka wunnim na wo bodi ne kire anka ba ye de adia no say omo nyina omo anye baako omo anya baako se we si se ne e twa we si se ye fo won susu omo ama eti mi slow ne odi asem no ba on ma omo chokata akoma omo nini anu mu se mu nya wa court won mu na me pato wunim wo mo anuafo no wunim wo mo pani. Why na ye penny ye friend is saying? Who say? Ye papa ne man why ne penny? Ye friend is saying? Mama ka say bia ka blefo bia. Mama. Agnes. And your phone no ba na ye penny ye friend Agnes. Agnes Ayete. Oh okay Agnes Ayete. Ono ni wo mu nyina penny. Ono no ya mu nyina penny. Oh, okay. Me patro nti se bibia ni a yempusu Agnes ahoma wo betumi a cherechere yense mu kakra wo hono. Line no break kakra. Me sesa ye Agnes ya wo betumi a cherechere ye nse mu kakra se bia wono na papa no desi na so. Ono kra so wo ye oba enti ye be ma na ye de ne besine na so. Me patro na betumi a chere ye de ewuku no edini sin na so se wo hwekire no. Madam,
Madam. Ma me pacho me da se. Onyame nsira o papa. Why? Na say de maram yi de atemdidi ani adapetwa na to so. Man fancy ankombe. My friends young when my management so madam na no de ye me penso kra wo wonya de me pe ma me se be di matema na no pa wie me pe ha obia me ran ko be mu me ho na ye adwuma dwo ada brada ko fi ada kira ya radiga ko sam ne ba no unim ayi Agnes Aite no unim no minimum omo sister woni na di nko ba fa asem we Samidi baha. Debi. Asemi ba ye no. Onu so ni. Onu po na ka kira mi se on papa sika bi wo ho. Nti ni nua no na be ye kese. Obenya kese nti ni nua de hen. Ni Ajra ko Elizabeth Naki. Eya mi ba no. Onu na be ye obenya kese nti sika na o ma twa se o mo fansie no. Mi ntua. Se bo se onu pa na kai. Onu. Israel ye betumi. Okay. Yeah, okay. Yen come interest. Me pa jo fre Congo mama na yen fa. Ka se opese oye me ho ade. Ti mampupu miti. Emu na me ba be ma no so amne no wono so. Nkom hye ba se akola no yen hwe ni ye. Nya sa bedroom le bi no. Obeye klomfo. Ena ase obeye wi ni obeye basabasa mfichire ni ade ayisa. Ana meti ase. Ti man ka hwe. Ti wokoji ska loan ba onso etiche ni. Wokoji loan ba ye no. Ana o se opese ode me ona msu. Ka be se ode solve akura ni case no. Sabe ye obenyi na saa we num nyina ema. Ana o se nya akura ni nti no kwaje loan no. Nti moya na mse mate. Ti di be 3 days na me busa na se si ano. Esi sei. Ana o se wasa diska ne ko baby okwaje am ya to ne 2 million first ne nka ayi ne old. Ana o se ate ne 2 million na mse mate. Enti wa me ya wa anga say wo ye me ho ade no na echire na wo so anga say bia me hwa akwala ne na echire na diska no ko ye de tetete wa na ye de be wo memu enum baba akwa afima wo kanan ene yete wende ya wo memu me ensa so no ko fa oba bi e wa akula na ase o kire ade no ena one ne konyinsem ye to konyinsem me busa na o senya ne ko e bon na ba no na ebe wo ye oba no wo ye che na busuande ne ko wadwo eno musi onsum no na da bia me no oba ne tokwasa musi onsum oba no na won wale ne yele onta ne baby ti se osum oba na ye bola suja no fon nti me yana mbusa na osenya no kore no na oba na nyinsa atogu na mate osenya no kore na mbitwa so ti mete anse obi abesere band ne kwa ya mfere na msi okay ti o na me ne be me ne ti wana minim seba ne beba no wamu na ono be ko basabasa menti asenti e kire nam ti da bi me de me ani beto fo no ma hwa ade te me na se wo ba no mum e na e ba wona me de tokwa no te da last me te wasa mu no se ne phone no bele opeke ye am so obusa again se waduru hene no wase meduru Obofour no se waduru Obofour duru ho asi na me ba na be me ko fa bleed ko lu adwa ye obi obefa mbe gina me me share pant white e na okoye mankasa ade chena me ko busa again wo fi na me ko na again sia wo se wo pese won sa na netena na wo wale na ne de na nam obese wo sa na ota na wo wale no na wo kan se na wo se na wo yere be pe na wo se mere de dogo no na wo na me busua no me kwa ko busua achew na wo se mate ti be ko am ko busa be ma nsenya no kore wona mankrofo ke ka se ba ne pe no de de mfa nkosia na me see you na eja ba pe mi kuno se ma yejimi fo na mete ho na je tetete wa nti ayesa jojo ne atete gen mama ni je okọ na wa ba ne dua ba ye ntam na busua apam na okọ ne dua nsem bebrebe nti na busua akwa kan yesese wo babie ma enye papa enaja ode ko na ya mfere ne yeso tetete wo eti wana no wofa sa be kan se nka me mpene ma no nye me ho ade no ana me semati ti ni wofa no mbusa me se edi nti na me ma no nye me ho ade na menka ti be ma ne bo so aso be ye ma mpene eno msi di nti aba ma nka eno se de si ade me ma ne ya e ma asam na yi nyina obejai me so ma na de anche na ofa ne se bi ade se nti ena me ma ne nye ba na mso opema nti o mi se e ma asem ntira na edi nti da ma ne nye ho ade ma na ya me ba na me ka se onye ne on hwa akola na wan hwe na akola no kodu sa atam no na ade na abim na akro no no say one call please kula wakọ be say be 5 or 6
na sika ya de kwa ya ho ade de e fa akora ne kro no a wo kɔbɔ ho sa akora no so eba no wajapade nti se kɔba sa akora no akora 7 years e di ka hye no ho nkom ne se wan di ka hwa ne kɔba yi se ma yi se wo se sika no ode ye ho ade me kye se sika no ode ye ho ade no ene akora no kro no bɔ ene sa nkom hye no e fa hene enam hene ansa na sika ni ho enti se wusi mekan no wusi sika ni ho enti sika ni ho na se wa tumi akwaji load ya e wo so de solve akra ni case ni fili won wo solve ne sen yesi nkom hye na abasa akra no mu hwe ni ye na obebo be me na memo akra ba chena na promote sen nkopon adumo wudin che frame kwabra mafo kwabna mafo yo ehine fa na kwabna free by pachi be free brama New York okay every de bokos nya bokos a efie kan say efie ro abi na jim sika no pese ode be mame ani ayere kiremu kakra mame ntie ye ten say mbetra efie 2022 ye 10 April na mbetra efie ndi me baaye no na dan no ode my 2 years 45 million na wo kire toilet na adwaye but na adwaye ne aye toilet ne nye yem fa anwa akra na se bia cement tax bill mu akese obeye ndi eya na edi nkoma na oye say obo paper maye paper no so de na eche na sa ne ensankan to oye say paper no kobo a oma maso an de ati na maba besan me dem mehwe ndi me na mdi ka betena afio na mti ebu akwa na mdi ka betena afio nti me te horo mana me yese mame san so entia so sorry ye ba afio me mdi ka betena gusan se toilet no also obeye no se yan komra me se du se me beji kan betena da nimu a me mra na toilet wa de wa oje pin so wa de obeye na me de me yedi na me kwa mba nti betena da nimu no na msa so bo no so mo se na toilet no menye ya say bi na maye wase ho no ma obi ene sui metu my day akum akwa nti minua pa awia is nepa yankra minua nketua be kan me ho ana mo mpu school o muntra man be ha da nto do be kan me ho ndi ewuma na mzanso abo no so ono so wa anye wonfi mi ana mfrɛ ma na mse ma zia papa we say de suban ya ne nini ewe wo ye na toilet no me na bi ka betre me hu say de wote to pa o ada oba besra bla ne ne nka na ma mse kwabra nya abotre so ono e panti mse bia ma me de agya oba na so mankasa ndi ewuma na toilet na o de kwa ase o se binim nua na yenkoso no na toilet ye ma o sanje efi itimi 2 million 2.5 ansana ayema otwe mituna wa kwase bo no obu ye enti eye no ana adwaye no so ne yusu adwaye de na yusu nti o ma na da kro frem no say nti hu ze bebe obiara no park na nam wo no ho nti hu ze apai ensuri tine ebe fia no mo nti da me de me hu baby a apai a ensu ndi o kyerem se menye de me konkohwe se ensu atini gufio ma me kohwe nyama no kuranie pipe baby no kyesa ide apai na baby apekwa ehu baby kwam na kitwa bi na apone na ne kwam na egu gatarim dalet emafio ndi bi do kan man so mankasa me yedin ndi omo nze ye de palok ato adwaire mu ani ayire palok no kan se authority no ene adwaire ni nyina bom nti wuro ma ba eye one door ene da ene no sei ndi eno so o lock door ma anye de memusa na hwe mbibia me na ede ehwe no na bedware ya na hene ma ba chu me ka ba me kesi asem so asem no ne e pa ti no enti eye ya mumu na kan say kwabra ya kan say no beba e ho no beba why enti no ya me pa cho asema ye kan ye ni bre sempa de ye ka se ye bible wo ho ye oyo kwabna ye bible no oyere wo ho ma cho kan say bible nam de ba oye de minyantoy wo ye ndi onyantoy ti adwa da ba de oyere no beba be ka me ho na che say ye complete ye de be ye no studio ha say ye de ayo enye sa okay
pejo mu kakra bi mama ne beto aso because if you rough will be tete and day kra as a yediska di cement ni ayi binti cement ni agrianti na che say hawa ne hausa wa sumunyo no gan wa tu fun ma wo bia wo ba dia tu obuza cement bo we say wo ya share time I said by 10 asebu a yi oyo